Voice of the People Party mentakasni kakak nyau tarik uyayong arajar arfulai kalau senang man penlong ya kajalang pai ba man pensyai halo ka reservation policy bat ka roster system. Ya kini kajalang ka benekong la pelong pak maran he maulai ha kabali jengkran na upresen jeng kaseng uba adan mila basay umat. Uba adan na bakran akan dikajalang ula pensyai ba balai bakaseng aban mi syaki pai ba ban khot ban kran man pensyai halo kan kamat kadau kalong namar ba kemsim la ya lat ban kran ya kan kamat apa iun da ba thau an. Long bakaseng la simkhia ya kan ide namar balai jengtep bag babon kisam la tanah kadau jokan ke polisi bakarosa sistem ke babon ke liya pang no mensim bat kala kata shibun ru ya ka jumur ke jeng perkhat ke jongki bat kumkin ngilam ke batang ke jeng ke parti kakwa orang ke jiso percaya real kita dan kita kemarin negara ni kuat dan buat tahun syah bah jing semua ni kau voice of the people party hadir bagi semua tu bagaimana kecenderungan yang roster system. Kalau kita menurut Islam pakai ispat nyoba kan takjur di sana begini. Dibawakan buat jam. Ini nama negara ilarai ban kentup ya ka. Ha kata election crisis beliau lani hakimat jingkular dipanggil kular hakpor ialah election. Yang sebenarnya kular beli lara apa assembly ialah pensiun bak ngalah keren bagi sorkar kadangkang ban put on hold yang implementation of roster system retrospectively kabamot amnai ban putri kami ini nado kat kenai spa nyuwa pilih mentagi advertisement kalau kuno habala pelaj yang advertisement habala pelaj yang kita kikam di balai hari ini di tayo di benai di si pilih namdan kaman batai like santri kapus saw shawai kawai kawan sini nama kajing penterikan ya kini ke roster system dalam kalong kumnu kan peta hatong itimnya badan sibun ba di samna di jumi ki basno puslai ki badu jingkeman ki balangat lu hakata ke jimpang puslai lagi ke depression Kemudian mungkin orang kemudian berjingit nilai pencubek bagi kena jing kenong depres nama bondan jingkerman agak yo kapla jam nama bagi bondan berjingit siang bondan di nolam kemudian berjingit ni tiga tahun marga kenal yo mikwa pengini keren Voice of the People Party kamsin lesin ya kesinjam ban hukum ya kesorka le kumai mangkatai utam em katangin sim ya kata kesinjam riong kuno ikwa barandon kajing simkia lagi kesorka kajing start kesorka ya sila kesorka beskam ya jing ajmut kesorka kan tahu ke komiti ke gerbang agak bagindon di nolam lagi ni ar kijak pemriu ringkat ki expert ki bangin tang pet hanu ke jingko hanu ke jingna kenang bagata ka resolution policy kan nomlong ka basya ka banor silian no kumbang mentahi kini ke resolution policy kamlong proportionate lani kamang ka tung ke jingdon pat jom dijat pemriu ni kamdan buon mangi yang kini kipara guji hitam khaksan persen kadang Islam hitam mendekat nilai persen berkontak terter jadi nomor kenal winang ban kami yang kini resolution policy ni kadang macam tu konsumen ka bahak wajah kini ki para guji kiberan gajing duna harga format lain kita differently able persons taruh mereka ini nanti yang perkat temai yang dengan reception policy yang perlu yang kita di economically weaker section lain underprivileged yang kita hari yang perkat tetapi ini cintu bayar begini ndai bangi dan cintu bagi persyarat yang kita jaga banpek balaragan don berpambah kabung kata-kata rabu wari kita para begini tiba santin tiba mana